Mbaka gambire na RDC nwara gambenita Elizoba ry'ebiri 12 twa receiving ninga twayakira ebikuza kukozesebwa omukarubu na munonga ekyamani ballot papers narishi obururu obukuza kukozesebwa ahizooba ery'ebiri 15 akarubu ka president na ka members of parliament nitwekani nkakiruhura twine positions ishatu twine aka president twine aka direct elected member of parliament wa Nyabushuzi county naka direct member elected member of parliament wa Kashongi constituency. Izoberi nienda kutora mu gihugu okumanyisa abanyakiruhura mwena aho twahika omukwetegura nka government nka district aho kutera karuru korwakana ka presidential na members of parliament. So nienda kusima electoral commission aho gukora yo muri mugwayo aho tugambira aho nyemerire na office za electoral commission yakiruhura materials zona zijaho mbwire twazi witnessinga box zona ziri intact zikomereje series zazo ziroho abesimbire baba bariyaha bazireba basimbira ntebe za parliament cya personnel C5 baba bariyaha abateze bakaruru abamwe baba bariyaha itwa ba security twaba turiyaha umukuru wo kuteza ubururu omucyaro ko muhanje Alex ebintu byona yabyakiraje kandi yabibara box zona za polling stations zibibire ngaganisha tuzona zikire ebintu byona birya atize sefu ahera tuno mwana no gware na ikayo abase kwato musayi makireba wano ukizaka kabuka so omwana naza kusirizati akakwate akataka akamotoka tuba trainingire on phases ibiri kabanza twaba training asitakagire mu Christmas egebe refresher so obukugu tugerezeho ntamyango hata twemerere abantu beitu bona presiding officers na polling officials nibamanye cyo gukora na munonga bakoza kozesa machine tuba trainingire ebiro bina wataho other polling officials yona nibikora ebiro bitano so ebiro bitano tugerezeho munonga okurenga twabegesa bayega kandi bamanye kibashimiye gukora hizori ya karuru namuza kutandika na sub county hizo pia tuleta mkanzo kubura ya shule okuhiga kwanje ko kubazana ha candidates tuyotendera campaign nimba sima munonga kureba ngwito muri Kirwa district je campaign zo businge ahabo ko tabere mu kurwana tabere mu okutabarizana egesha hahindu gambira tine ene complaint rising nashi erkurga omu campaign ngwine byashoba so nimba sima nimba shaba munyancha kabi kuna bishatu tuyonza kwendera campaigns bagumizemu nekiro cyatsigara cyo kibe cyo businge ahabatezi bakaruru nimba shaba okuguma umbusinge campaigns hoire uyomazo mukaye ategeze ebiro 2015 tumukwata ntumucyome government ero institution zone za government za security nzikora izo bari yo kutera karuru kiri kuyaho biragiro bihange ibindi byose orahenda iteka no byakora izo yo kutera karuru ntumukwata no bwakuba yesimbiri no tariho umuntu we nuri yahiguriye amateka nyenda kwamiza abantu ba Kirwa district reza tware receiving materials zo kwese mu karuru kandi mpamiza ngo bije batera karuru mu bwijwire bona barugiye security twine nyinji twina abasirikare ba train kandi twine na sister force ratu yambo ku makaruru twine UPDF hamwe na prisons so mpamiza ibiri 15 mwena mchere kare mwije mutera karuru nsakuba ku mutakatina